Rung ka Alnasrr Shaka quarter final haka jingit ka AFC Champions League. Bat penkendit ka Board Games ya ka Inter Milan haka jingit ka playoff haka Champions League. Da ka bakal lalaban pelim ya ka lang ba laila way goal. Bat hadu saw goal marway kerwidu Anthony Gordon na kabenta ka Newcastle haka jingit kun persyaajong kaya ka Karabak. Bat kadai rutang haka first half. Bat hadu bukut kena ka jingit ka kalkut nrulu way goal. Kat baka Atletico Madrid ru kalkut haka jingit ka persya iya ka Club Brugge. Bat job ke Leverkusen Arlen not goal iya ka Olympiacos. Kat ba habangi paipat nakaliang jong ka Alnasrr o Cristiano Ronaldo haka jingit ka jong ka haka round 16 haka Second League persya iya ka Akaradak haka AFC Champions League 2 ka Alnasrr ka lalaban Korea ka namjob hadin bo agarip oleh yoban tep iya ka gol ka balalaban lam khamat hadu kut ka jingil kai iya ka Arkadak ka bal pelong syndon iya ka Alnasrr bandrung sya ka quarter final Andre u Cristiano Ronaldo haka ka jingil kai syam lami madan bat kut no ka Arsenal haka jingil kai Premier League persya iya ka Wolf lang ba ar ko kabalabak laban tep hi da player ka Arsenal haka menit ka bakandai peu plus sau na kabenta ka Wolf bat menta ka Arsenal kadang laban tam point tang san point iya ka Manchester City haka mi ikin point jom ka Premier League da ka bakalele ka Arnusin bat ka Man City pat Arpen Brusin kabamot bakadang sa kawai ka jinglekai